Mizoram State Sport Council MSSC le Samagra Shiksha Mizoram te buatsaih Olympic sang hi somthum le paruk atana in buatsaih na GSDP Trainer Training chu August di somni pakhat le di somni pandia te Ramlun Indoor Stadium le Ramlun Sport Complex ate buatsaih ani he huna hian badminton trainer atana than kan ni angin gedi po kantela badminton huanga hian district pali trainer atan hian than anni a chung district te chu Aizawl district Lunglei district Nathil district le Mamit district te anni heng training center sanga hian trainer le assistant trainer te omin DPC thutchil na hnuaya association hruai tu te nena ṭangkawpin committee thatakadin ani sang ni somthum paruk Olympica hian Mizo in fiammi te anlan ve ngei theihna turin Mizoram sarkar chuan theitop achua hemiatana malangna pakhatatan Samagra Shiksha le Mizoram State Sport Council te ṭangkawpin theitop anchu ani he huna hian MSSC le Samagra lam hian antimai mai lawani ti lantirin sports lama thiamna nei big sports psychology te nutrition lampanga eile indik kan ei theihnan te dietitian te tin strengthening coach te chu mai ni lovin sports minister pulal nging lova mar chu khualian ni in he program hong tu ani Mizo in fiammi ten ma an son le zual theihnan kumru ka tanga kum som pali te thurbik an ni dona he trainers training sa hian in fiamna thanbik atanga trainers training buatsaih chimtu te hi mi som kwale panni zet ni in trainers le assistant trainer thandana hian Mizorama association lian kan nei than chua bik ten trainers tur le assistant trainer tur hi thangin heng an than an chop chua to te hi MSSC officer interview ma chon le in chung interview paltlang to te chuan trainer training si an chima badminton huang bi ka chuan pulal chuan oma Mizoram Badminton Association Vice President le NIS coach nibok hun rei tak Mizoram huang chunga badminton midang te lo zirtira lo tuai hriam to tu trainer satana man ani a football judo taekwondo wrestling boxing le adanga te infiamna huanga hian heng trainers training suna hian ko anni a Mizoram chunga infiammi kumruka tanga kumsom pali te intuai hriamna tura buatsaih trainers training si ahlok thak le sangni somthum paruk Olympica hian India ina Mizoram no pangte ama chuan baran ni nge theihna turin tundin muna trainers training akal te hian mo phurna thu tak kan nein an neyani a honna huna mangtu sports minister pute te mar chuan hetiang hian asoya trainers te chuan hunan vong dik turani a ti tak zet nan nei turani a hei hi calling an donna ani awangin koshan le khotlang le thildanga te in ham boilu tuklo turin acha a hemi huanga hian theitop kan chua chuan Mizoram nam le ramte melan dan ti danglam tu ani thu asoya sarkarin theitop achu ang chein trainers ten theitop kan chu atul thu asoibok he borta hian secretary tan puming than sanga tia kan hriat thin lengzam magazine infiamna huanga kan mungun tak chuan thu asoiboka tin sports promoter puma puya basketball player le coach anga sulnuro pui tak nei India IO Palawin Lanto chu chairman ani boka Mizoram huang chunga MSSC hruai tu liante Samagra lama hruai tu liante he huna hian an tel veka hei hian anti mai lo zia alantir le Mizo in fiammi te sang ni somthum paruka kanlan ngei be seyang atop lama hian GSDP badminton training kan training light clip toy kalo da donani
Yes, come on, come on. Motivate. Motivate, motivate. Yes. Olympic. Mà sao nó chào lại có được không?
Oh, come on. Green. Up and get it. Yellow. Blue. One on the update. Sit down. Oh, come on. Green. Ah. Yellow. Ah. Semua lompat cincin.